Raporo ya Banki Nkuru y'u Rwanda BNR igaragaza ko umwaka wa 2017-2018 ubukungu bw'igihugu bwazamutse ku gipimo cy'8.9% buvuye kuri 3.4% bwariho mu mwaka wa 2016-2017. Izamuka ry'ubukungu hanini ryashingiye ku buhinzi bwazamutse ku 8%, ingana nazo zizamuka ku 8% mu gihe urwego rwa service rwazamutse ku gipimo cy'10%. Ibi byatumye ingano y'ibyoherezwa mu mahanga byanditse izamuka 46.1% ugereranyije n'izamuka rya 7.1% ry'ibyatumijweyo, bityo icyuho cy'ibyoherezwa n'ibitumizwa mu mahanga kigabanyuka ku gipimo cya 11.7%. Iyi raporo yerekana kandi ko inyungu y'amabanki muri rusange nayo yageze kuri miliyari 23 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa ku rundi ruhande raporo igaragaza ko inguzanyo zihabwa abikorera ziri ku gipimo cya 7.8% uyu mwaka, mu gihe mu mwaka ushize zari ku gipimo cya 14.2%. Alex Nkurunziza, umusesenguzi mu bukungu, avuga ko iri gabanyuka rikomeje ryatera ingaruka zikomeye zirimo kugwa k'ubukungu kw'abaturage n'ubwigenge buke mu bucuruzi. Ibyo rero bigira ingaruka ku bukungu, no kuvuga ngo iyo ya mafaranga hari icyo bita circulation of money, amafaranga azenguruka mu baturage, no kuvuga ngo igihe banki z'ubucuruzi zidatanga amafaranga ahagije kugira ngo ajye ku isoko abantu bayakoreshe, mu byo kuri bigire impact kuri economy ku bukungu, no kuvuga ngo habura rya faranga risirikira mu baturage. Iyo ribuze ubukungu bw'abantu ni nabwo bukungu bw'igihugu bugwa hasi. Mu myaka 3 ishize hagaragara igabanuka ry'inguzanyo mu nzego zitandukanye z'abikorera, kuko nk'izihabwa ubuhinzi zari kuri miliyari 13.5 muri 2015-2016 ziba miliyoni 10 n'igice kimwe mu mwaka wa 2016-2017 na miliyari 9.6 2017-2018. Muri iyo myaka 3 kandi inguzanyo zihabwa ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro nazo zaragabanyutse, kuko zavuye kuri miliyari 1.7 zigera kuri miliyoni 100 n'uyu mwaka. Izihabwa inganda zo ziva kuri miliyari 74.7 zigera kuri miliyari 64.9 uyu mwaka. Inguzanyo zihabwa ikorwa by'ubucuruzi nk'amahoteli na restaurant nazo zavuye kuri miliyari 351.5 zigera kuri miliyari 286.9 uyu mwaka. Cyakora ibikorwa bya leta nk'iby'ubwubatsi byo byazamuriwe amafaranga bihabwa, kuko mu myaka 3 ishize byavuye kuri miliyari 207 bigera kuri miliyari 227.4. Kibazo cy'imisoro cibwa bajya kwaka inguzanyo mu mabanki n'inyungu ihanitse bakwa nabyo biri mu bituma abaturage baseta ibirenge mu kugana ibigo by'imari, bigatuma imishinga yabo idindira. Ngiye bwanjye inguzanyo sinjya njyamo kubera kuyitinya, ntiwayafata ngo ubone kuyishyura kubera kwishyura amafaranga abasa nkaho ari menshi, agenda yiyongera kandi uko ugenda ucuruza cyangwa gukora imirimo yawe bitunguka n'uko banki bibishaka. Abasesenguzi bavuga ko gushyiraho politiki zihamye zo kuguriza abaturage benshi hakagabanywa inyungu ku nguzanyo byaba igisubizo cyo kwishyura banki kubazigurije kandi nazo zikunguka. Jean Claude Mutuyezu, i Kigali.